Hi everyone. Okay, hari ni aku ada kursus and I want to do a vlog. Aku ada 2 hari, kursus 2 hari. So first thing first, aku nak pack skincare aku. Okay, I think I will use this bag. I know it's a lunch bag. It's a lunch bag, but I don't have any other bag that I can put my skincare in. Moisturizer ada bag sebabnya nanti nak salat pakai. Aku baru try tau pakai benda ni and I think it's good. Sebab muka aku macam makin hello. This one, okay, we will put it here because I have another. This one, tomorrow I will wear makeup. So I will use this for night, malam. This, my acne spot treatment gel. I don't know what's the name is. Deodorant, don't forget to wear your deodorant. Perfume, I got this at Madinah, I don't know, at or in, I don't know. Okay, so aku dapatkan ni dekat Madinah and it smells so good. Dia macam ada bau Arab-Arab sikit tapi tak macam bau Arab-Arab sangat. And this is powder F. I have another one. Osmasi. There is a story behind this. Okay, when I got these two, okay, masa aku beli benda lah ni, orang tu kata you buy discount 3 like that lah, macam gitu kan. Tapi nantilah aku cerita pasal benda lah tu, aku dah lambat. Sunscreen, don't forget your sunscreen. I will put it in another bag. Don't forget our makeup. Akan pack brushes. Aku dah basuh malam tadi. This with me. I'm so excited sebab nanti minggu depan aku akan pergi trip dekat Langkawi and I will do vlog just like this. Okay, about this BBW, I have a lot dekat belakang ni, tapi aku beli semua ni sebelum boycott and masih tak habis-habis lagi sebabnya jarang guna. Sumpah jarang guna. Ada satu botol yang sama macam ni tapi tu dah nak habis sebab yang tu aku selalu guna dekat asrama masa tu. Tapi yang ni banyak lagi sebab aku memang jarang guna. Sebab masa tu pula aku beli banyak masa sebelum boycott tu. Sebabnya ada banyak promo kan, RM35 gitu kan. Lepas tu belilah tapi tak guna sangat apa benda lah ni. So I will use this masa nak malam nanti. So taklah pakai perfume kan. Okay, I will also bring notebook untuk aku catat apa-apa kursus yang kat sana. Macam kuning lah, I don't know, whatever. Dah siap packing semua and I'm late right now sebab aku ada kena ambil orang sebenarnya. Tapi bukan apa, sebab aku baru tahu yang diorang tak ada setrika and tak ada papan gosok. So I had to gosok 2 of my clothes and my tudung. Kita dah siap pakai stokin. Let's go. Kita dah sampai hotelnya. Tadi orang cakap 3 tak nak angkat. Ikut kreativiti penulis pada ketiga itu. Macam mana je zikir? Arab. Zal, kaf, ra. Zikrun. Melayu macam mana sekarang? Zal, ya, kaf, ya, ra. Kenapa soalan saya? Sebab takut salah sebut. Nak saya sebut petang-petang ni. Makan tak? Mana yang lain? Kat bawah lah kat kafe lah. Nak tutup. Umat umum macam ibadah tadi tu. Manakala umat khusus untuk umat manusia, umat Islam, umat Islam lah. Okay. Saya pura-pura padam ini. Tuan-tuan boleh fikirkan soalan untuk tanya pada saya. Tapi pura-pura kena buat juga. Pura-pura patutnya tak payah buat. Cepatlah dan habis ni. Dah saya cakap je lah. Pegangan lah. Saya bangga dapat betul. Okey, ada berapa yang korang heran? 4. Apa yang okey, terus kita letak kakak
Pokok ke? Segi apa? Titik. Ya, betul. So kat sini pa, lepas tu kat sini wow, kita buang kat sini, kita buang alif, kat sini pekerjaan. Hamzah Selari. lepas tu Kita. Dekat our charging. Dan kita dah siap kursus. Now we kat kampung. Kita pergi kursus 2 hari. Jadinya minta tolong cousin candakan kertas. Bagus. Berapa lagi banyak belum set? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak adalah aku balik-balik masih tak siap lagi kan. Aduh.